your best YouTube channel. Why media. Ensula yali mbi ngasula kukandu ako kubanga nga kasampa kangete kasampa ya kasampa ngasula kasampa atenga azira blanket azira masuka naye mukama yayamba naboneka nti bena kati namutuusaako kyekirwaire nze tyakitegeera bulungi wabula history mama yampairako muwe nali omuto muwali kwawe yantoola yantyamya ku kino yali agire maadi awo bulwaire bwe bwatandikira so ekigendera ki teba baliwo babiri mama yaliwo ni mwali kwawe ku musaada tebayenda iwe wazale tiyayenda iwe akuzale kiyinza okuba kityo bwe kyali nsuubira tiyayenda nze oba nzaalibwe kale obulwaire bwatandikiraawo munkoleye ekirogologo bwatandikiraawo amagulu gano gatandika okwegeda nga omuntu nagemebwa kwino mukusoka naye muno obusente bwange emitwalo nga 3 edda Uganda nabona nga tidimala nakanti aibe akatono watandika nako kavamu ekinje so naide nagula byo trip nga 3 domukyanga nagulayo ko obusawo nga 3 obwa siminti amatafaali enumbe yaliwo kugitwamenanga gatuyamba kweno akwetwa amatu agula kwa gande so na kiraga ku platform yange then bazasa okuva New York UK Canada babona bankawa no ba contacting eno baba kuneke bawereza ki ekyetero omukazi okubanga mwalekagana ekyaletera omukazi okubanga twalekagana yagira ino kungamba edda abantu nga wabani baine bamukobo yeye na musaada biki yakola ki yaja aya akapiira mukisa yali otambula bulungi ino nzira buzibu bona ndi mulamu bulungi ino ngozana akapiira ni kunjo kyayi yafumba ekyalo kyefe kino kibeerenga leke kyetaaga obuyambi bw'amaani eno eri abakazi abaidayida kuku wano waliwo okwaya yenatwala kwanka eyo ruba twayogeramu kunaye yaba oti muntu yamala yekyusa yafuula kale wali ayenze edda anafumbe nali nenzaide wanafumbe kuba nkoye banabo bakunabo nga nenderera yala muntu aide tube wano wakowa banabo bupiira anakowa oyenda gakuzala mu baana abana aba munumba yes sir mwebali kutugobera nga mubona mbozi daife ku YouTube bambe kitwizamu amaani era bambe tabakatonda abawe kyemwenda at the same time ntwala mukisa guno okwendezaako abantu abali mu kisibo abakristaayo n'abasiraamu bambe ekisibo kirungi katonda abawe mu baraka abawe jana byona byemwenda abawe ndi Yolisigira Yazid owebuside mu bikado era nsaba abayaka bakali ku subscribing to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching, please don't just stop at watching. Tobitawo go ahead and subscribe, like and share our videos. Ona kulwalero ntambulire kweno era nga eriyo abaana abali kwesa YouTube okukyusa obulamu obw'abantu abali kwesa YouTube okukyusa embere debitono debalimu nga bazimbira abantu amayumba bawa abantu amadi amalungi bakunga abantu okwenigira mu bulungi bwansi okulima amagiro okugatereza bakwesa YouTube bambi okukyusa embera edebyalo era nga ona kulwalero ndi nono kimu yuji ngawe muidi bulungi ngona akoze kyamaani tumukyaireku eno yaba mu bitundu ebyemagamaga ngona ayambye kasooka aigula wo YouTube channel ayambye abantu bangi naddala abantu abali mu mbeera embi okuboneka nga akyusa obulamu bwaibwe Kim akozesa YouTube okubona nga mobilizing resources okuzimbira abantu amayumba
okufuira abantu amaadi amalungi, okuyamba kwa abakaire okufuna akokulya, okuyamba kwa abantu okubaako n'esente. Abantu abali ku n'esente kuba mu byalo eno yetuwangalira, eri abantu abatasobola kugula sabuuni, eri abantu abatasobola kunwa kasukaali n'ebintu ebindi, wabula akolesa YouTube okuboneka nga mobilizing resources n'emikwano gye bambi. Era nga olunaku lwaleero nkyayiramu ku Kim twogereko ko naye then n'okubaleetera ku bantu bagiire ng'ayambako ku n'ebyagiire ng'akola nga mu background ye muli kubona eno enumba ya muzeeyi Michael musaadha yazalibwa nga alina obulemu ku mubiri gwe. Michael mulema, tasobola kutambula bulungi ng'abantu abandi tutambula, ng'akolesa mwigo yalemala omugero ogundi. Abantu abandi baire obaoliawo nga bayamba Michael, abantu be abandi baafa. So Michael yabanga ali wanaitayo mu mbeera yona embi, wabula onasobola okuba nga amuzira kwino oluganda lw'amaani, wabula kyamugemaku olwa embeera ya Michael, kuba Michael abeere ng'azira wakusula, nga ekyumba kyasulamu kyaisubi kitoona amaadi, nga wemba kubeera ekyaisubi. Omuntu atasula ku munumba y'isubi osobola obutategeera mbeera enumba y'isubi kiba kitya, aye nga ti birungi bambi. Eba munumba y'isubi ife twakwira mu byalo ebisudde mu bikaado twadisulamu ku dino ng'obulamu bukaali kukyuka. So ndidi embeera yona. So Michael yali munumba y'isubi, aye bambi Kimu nga yakozesa YouTube channel ye akyusa obulamu bwe, nga woli kubona wano yamuzimbira enumba yino n'abantu abandi betuli kujja okubaleetera. So leero ndi mu bitundu nebyemagamaga okuleeta ku mboozi ya Kim n'abantu be bagiire ng'ayamba. Atukoleko Kim, webali kuyamba bantu. Webale ino kusiima, webali nakunchazaku ku mukutu gwa wayi media. Nsiima ino kwegamba webale wena kuyamba kuba ndenga yarankufulowinga buli kyokola. Era oli omu ku bantu era bazize n'abandizamu amaani okukola kyenkola kati sofa. Kiyamba abantu. Ya amaina gange bayita Kim Yuje, era ni YouTube channel yange. Nkola content edo okuyamba abantu n'okulaga abantu engeri gye babisibwamu ku byalo n'ebintu bye bakola. Yeah. So zena nga wokobye zanjire nga namba. Ayinza sobola kwekubira kagoma. Zena lwolinchaza ndi kukobera era eriyo yemboozi yeni kujja okobera ku bantu bange with the time ndafuna nkisera mbakobere eriyo omukyala muzibe omwana yasoma bachelors Morin na mangwe mbere nga njiremeire kwino Morin owebusembatya Morin muzibe yaziba kuona ku lwamatikirage. She became blind on the graduation day. Obona embeera eyo bambi muyambye ku abantu be bamusuulirira bamwesamba tibamuyamba. Era baba yakoba ati omuntu omuzibo w'amaiso yena no tiyaloba okumuvaako. So nze kyangemaku Morin yazaalibwa mu bitundu bya Kyenjojo, aye olw'embeera eyawaka Western, olw'embeera eyawaka yalumukayo nga bamuseka buseka abantu aboweebwe. Yafuna mukwano gwe yebasoma naye yaje yamubudamu ebusembatya nga obona embeera eyo okuva mu bantu bo nga bene tibakuyamba bakusekeera busekeera obaoliawo tomanya oba olwo naabakimutuusaako. So nawulira nti eri omugala aliyo yasomayo ali kudaaga ali kutopa ng'ebakola mu Lusoga n'ajjayo emboozi mbaire endaga emboozi de abantu bafaayo tibafaayo abandi batusuubiza nga tibayamba nairamu nkoze emboozi da Morin era emboozi nasembye yokola kirungi nti eri yabamuyambye baide bamupikinga waka. Morin kikatonda mulungi bamupikinze waka era wendogera lwaleero Morin yankubira isimu in the morning nga ali ku mulimo ali kukola. So mulindire story ya Morin ni kujja kujireeta mulimo kigwali kukola aye kizikape bampankiza n'enumba yasamu ku ekyo kabiri baida wenze kindiza mu amani okuboneka nti kindiza mu amani okuboneka nti kwesa platform yefe ntono n'abantu befa abazira saba tubona ne basobola kuba nti bona bakola ki bayamba. So nze kubiza ba YouTubers oba ba content creators bona please mukwese channels daimwe no bulungi era nga YY media wali kuba kati YY media ali common all over, you know. So webale no webalirala okuba nti omuzibo oyo okumutusa kati sofa kyali musadino. Yeah, webale. Katonda yantona nga ndi mumpi yantama bagesaga ya ado ngolo muzitekana
ndikampi ndikampi abantu abandi bafumira obusaada obumpi aye katonda namba nkolesa katonda yampa obumpi ebambi yamperamu amagezi namba abantu and I know bambi bano benamba abo oli abalimpaako obudulize mu igulu tulina abantu bangi abakaire abavubuka abantu abatesobola nga bangi najja kubona nga engeri gye bakolamu emirimu daabwe nga babonaabonero nakanti I think nsobola okukozesa platform yange eno ya YouTube nafuna abamu ku mikwano dange nga basobola okutaaku emikono where necessary so twasobola okukyusa ku bulamu bw'abantu abamu. Yeah, so embeera yo ku kyalo kuneebeera etya abantu abali mu mbeera mbi oba ekyalo kuba nga kiri mu bwetaavu kiri mu mbeera mbi kifaaniki kyowa omuntu ali eyali kuliya kwa magamaga ali kuliya kwa busoga ekyalo kyo kino wotambula embeera eri etya kuba ebyalo byotuukamu nga bimasamasa nga wowira ati muyenga biki iwe tukobere ku embeera ey'oku kyalo kuno embeera eri etya how needed is your village? Well, ekyalo kyaffe kino kibeere nga like kyetaaga obuyambi bw'amaani eno okusinziira nga tubeere mu shortage y'amaadi nga tuze amaadi bulungi nga n'amasanze but well katonda tuyamba government y'abantu ezireeta ki amasanze so kati abantu basobola okuba nti balina amasanze ayo waidi nga bayinza n'okutera omuti mu luya ng'ozana disisa kati ewe ovaayo n'oba nti like osobola okutapinga kuku omuntu afune ku light okusinga okukozesa akatadooba oluusi tadooba eyo eda yakola ki yayaka yayokya n'ebintu mu nnumba so ebyo n'ebintu kubimu bye tukujja nga tukola nti osobola okusikisa omuntu amasanyalaze gayaka mu nnumba osobola okumusikisa ku amaadi wale yakozesa amaadi ga pipe n'okuzimba kuku nga wetuzimba so far abantu kati bali kujja we bakigetinga used era nga omuntu ali obubi bakweta Kim wande twanzenzeide kuwa n'oboneka omuntu bwati wajja wamukyayira kuwabona ate tutuka kukyalo kuno kwonka wabula n'ebyalo ebindi n'ebyalo ebindi ebitotweroire yes so tukobere ku kuwenaawo tulikwana ku embeera ey'amaka tuba kuba mbwino obuyumba obwaisubi abantu enumba edaisubi basulamu nti bendaine enumba edaisubi dirimu emirembe oba nfuna ntono? Well, kankikomenti nfuna ntono olw'ensonga nti omuntu okuzimba enumba eisubi abala nti eisubi lali kujja kuligula eisubi ajja kujja mu nsika aiwe n'emiti edo oluusi tajja kugula ajja kujja mu kibira akole ki ateme ku kyateme ida ateewo so okubantu okusoma mu buyumba obwo bwaisubi eba nfuna ntono niwankube nti okuva yaneera balere befe balinga mu buyumba bwaisubi kati ensi buli ojjanga ekyukakyuka omuntu abayenda okufuna ku enumba eri permanent yes so then mbwine ekyalo kyo nkitambwire muku nabona abantu abandi toyi tubakali mu mbeera mbi abandi bazira matooyi tutwidi ikitofu byanfuna bikali bitono oba just culture nti abantu bakali ku adapting eno culture mpyaka tubaide mugaso gwa kuba na toyi waka bala twin waka well abantu bakali kwega bulungi kuba na mugaso gwa toyi okuva inuma nga abantu basima okukena katono kati yakazimba zimbako mwasobola okutaako abandi bagema n'embago bajja enuma bakola ki beyambe eyo nga bazira ki bazira toyi so n'omulama gwe tukujja okuba nga tukunga ab'ekyalo baife ne tinne kino kyonka wabula n'ebyalo ebindi babenga basobola okuba abayondo baba na toyi baba n'obutandaalo bako bate ebintu nga maze okwoza okusinga okuleeta endagala wayalawo womala okwoza womala kunaza ebintu ate waatookwo so ogwo n'omulama ogundi gwe tujja okuba nga tutandika okuba nti tubisa mu bantu baife. Okay. So eriyo ni case ampulira iyo cases eri abandi abakwese ebiswa. Ajja kukiswa wangulu yateme ekituli ate kiswa kibamu empomonko paka n'empomonko yafuka kaina so aliwo yembwe nenga ali n'embaga ali kunina nina kukiswa waigulu nakuba nti ese no okay bambi tibyakuseka kibwakuseka eyo n'embeera yetulimu we naawo tendo tukobere embeera ya Michael yali etya? Well, wenasangira Mike oyo embeera yaiti enungi era nageza nkukuno nze mweno kwesitula okwiddango okumuyambangaku okumweyera kuko ku munumba katono kati naye nga endya yali nga tinungi ng'asobola okulya olunaku mulundi guti mulala mu lunaku kubanga omusaadde oyo mukozi ng'ajja yatema ebikaado ajja yatema yakoona amabaale aye nga okukoona amabaale kijja mutwalira wiikisi 3 olwo atunde afuna akokulya kati mu kaseera process yabeera mu kukuba amabaale
nga bw'obangeza muntu fuzedde n'amuwayo 5,000 aba tasobola kuba nti yebeesawo. So ekyo kyankakatako nga atist nda n'amuyambaku kale ngende yali nga yaluna ku lulala. Ensula tuboneko akayumba kawamutwala mu akayumba kaisubi katoona no embeera ensula yali etya n'ebyokusulaku. Ensula yali mbi ng'asula ku kantu ako kubanga nga kasampa kangete kasampa ya kasampa ngasula kasampa ate nga azira blanketi azira masuka naye mukama yayamba naboneka nti bena kati namutuusaako tukayi kujjayo so yali azira blanketi asula kasampa embeera yalimu temwalimu bikuba nsekere. Well omusaadde oyo yali muyondo kyemba nkoba kuba ebyo tyabibonamu aye nga nti oba olisula wansi tiwabula nkukuni ebirumi ebyo ebiruma tibibulawo byalimu so whereby kati walindidde nti wali safe but yeah. So ki ekyakugema kwino mala ovueyo era kaweefuba okukyusa obulamu bwa Michael omutandika kutya? Ekyangame kwino yali nga ni mama we wano nga test mama wamulabirirako nongo ndi bali mama yali mukayumba katona ino era wano wene wanazimba so nawali akayumba ke but mama we yamala okufa yabanga aliwo yenka kati ngalinga mulekwa sofa ali waye asobola okweta kulira mwene ekyokulya so naidana amukyayiramu ku nabo nembeera yava mukayumba ke era asulamu yatandika okusula mukamaama we so najja okubona nga embeera tinungi naenda mbone mugema kuntya kyovamba ne mikono dange daidanga Donald ngemera kumpola mpola. Okay, so era twidi nga katonda n'omubezi twida kukyusa kwa abantu bangi nga wemba kobeire abakali kusubscribinga please go ahead and subscribe, like and share our videos. Imombo nembozi daife bambi twendo obuyambi you can contribute or support our need communities nga okwesa namba daife de tubawa bambi obusente bwe mutuwa ife buli twida kukyayira abantu bano oboli awo wali wetuleka ka sabuni ka sukali so tiyamba kuku nga tulindira oboli awo sente ninje do kuzimbira abantu amayumba okugula obugali obwabalema okubatwala mu idwaliro kuba ali okesi yobonanga ali kwenda kujja mu idwaliro so byona so oidoti okuzimba numbe eno okuzimbira Michael numbe eno okuzimbira Michael numbe eyo nasituka wasulanga wenamiza ng'enumba etonera nga gabagatoni aswa kubunkinkinga sometimes enumba inzona okugumugwa kwenda resources obusente wa mobilizing otawegema otyango omuntu nzenga omuntu nagemebwa kwino mukusoka naye muno obusente bwange emitwalo nga 3 edda Uganda nabona nga tidimala nakanti aibe akatono watandika nako kavamu ekinje so naide nagula byo trip nga 3 omukyanga nagula yoko obusawo nga 3 bwa siminti amatafali enumba yali wo kugitwamenanga gatuyamba kweno akwetwa amatwagula kwa gande so na kiraga ku platform yange then bazasa okuva New York UK Canada babona banka no ba contacting eno baba kuneke bawereza awa $1 $100 $5 so twabanga tutuwe tuja twatuko kubanga enumba katwaji tusaweri sawa dino nayenga pa now natandika nakanga katono kenainako then nemikwano dange do dali dibona stories dange daba nti divayo datulumukirira. Okay, mbo ine kayumba kalungi watamu endiji kablastinge amabati eri kumesunkana osobola okubanga oboli awo tene enkomero nga iwo ekindi kyoli kuyiyo okwongerako eri ekindi kyoli kuyiyo oba yawa ekale enumba ene ekali kuwa nka yenda okubanga ntinkola step so nazimba enumba eyo nagita ku olujinga luba olw'ensonga nti ndina plan yokumugwira akagali akabalema kwa n'abantu atambulira kuba kati right now akozesa omuyego n'ekindi ndina ka plan okumuzimbira side yawo kajja kuba kind of a business musada kati nendabe ngati amawalala nga either wakuba kwaya ayayo obukoke bwawo obanga kuba na ka business kuba musada ido kutungana engaito so we muzimbira wakayumba asobola kuti amawano yaba ngatunga engaito waneno yabakola ni business edindi. Okay. Yeah. So nganje okwogera ku ni Michael bambi ku lugendo lwe nembozi yatukobere exactly
kisembayo kikyokuba ba followers bo aba Kim Yuji? Well, my followers, this is Kim Yuji. Actually, I'm sorry I was using my local language, but right now I'm with the YY Media. Please, is my friend. You can go and subscribe to his channel if you haven't subscribed. And thank you so much for supporting Mr. Michael. We have been talking about Mr. Michael, about his journey up to where we are right now, and I really appreciate, thank you so much, my subscribers from Canada, UK, New York, Kenya, all over, those who are donating towards Mr. Michael's house, thank you so much. And yeah, also, if you are YY Media subscribers and you haven't subscribed to my channel, kindly do me a favor, subscribe. The more you subscribe and you watch my videos, is the more that actually the money I get. Sometimes I do help others. I don't only build someone's house, but even to donate some books to different schools. Okay. Yeah, I do that. Thank you so much. Yeah, he has been using English. For me, I decided to use the Lusoga, the local language, because that's where I thought that maybe where my audience would be. But once in a while, where I need to be, I can use English. Elanga wemombo ineni Kim Yuji ava kutukoberako ku era ono omuntu Michael Muledu n'omu ku bantu Kim Yuji yagema kuku era nga alikugezaako kukyusa obulamu bwe era nga tubalaze nti amuzimbire enumba eno nga muwire nga atukoberako. So tulini Michael oba oli otegere obulamu bwe embeera yali etya awe bamupiikingira. Michael, ndi musanfu okwagana mbeere nkubona nga just ku mikutu. Yes, sir. Otuuka otya okuba mu mbeera ono? Wazaalibwa n'obulemu buno oba nga bufuna mu bukulu? Kankugemereko. Okutuuka okuba mu mbeera dino nazaalibwa nga ndi mulamu. Oluvannyuma lwa myaka nga 5 kuba natambula nako. Oluvannyuma lwa myaka 5 ekirwaire kyangema, kyankuba, kyangoyagoya. Mukaire wange yagezaako ino okuntambuza yanetaku n'ebuluuba amagulu guno bagezaako odigolola byalema. Kyali kirwaire kyekyo? Anti nze wali olwala birwaire kyebyo abakere bakuba ati kikuba wali muto. Kyekirwaire nze tyakitegeera bulungi, wabula history mama yampairaku muwe nali omuto muwali kwawe yantoola yantyamya ku kino yali agire maadi awo obulwaire bwe bwatandikira. So ekigendera ki baaliwo babiri, mama yaliwo ne muwali kwawe ku musaada, tebayenda iwe bazaale tiyayenda iwe akuzaale? Kiyinza okuba kityo bwe kyali. Nsuubira tiyayenda nze oba nzaalibwe, kale obulwaire bwatandikiraawo munkoleyo ekirogologo. Bwatandikiraawo amagulu gano gatandika okwegeda, yandeeta kwebuluuba bagagolola byalema. Ayo mama wo mwalika wa mama wo yakola kino akaliwo? Azirawo yafa. Kati ndowooza nti yali akola bino nga ensi ajja kuwangala tajja kufa. Yamala yakola ki? Yafa. Anti n'obusiru obw'abakazi. So butisaawo eno emigulu girobye, obulamu otandika otya obulamu? Anti obulamu okubaawo okutetenkanya ng'omuntu wajjaku ku isomero? Najjayo okwo. Wasoma mpaka kyakumeka? Kyakusatu. So tukobere ku isomero embeera yali ng'etya? Mbeera yali mbi. N'ebimu ku ebyo ekyanemesa okusoma ng'olugendo lwawala. Ova wano nabigere ojo otuuka leeti abo ne yayalanga bukalubirivu bw'amaanyi okuva nga wano okujja ebuluba kuba amasomero gaali gakaali kwala nga buti saawa dino we gali okumpi. Mu kusoma wali oyezeeyo ku Luzungu? Nali nkaali bulungi. N'oluntonotono oluti nga toyidi muno? Ali nkaali. Oli wakati, how old are you? Oyira muta mu Luzungu? Okay, what's your name?
My name is Mredu Michael. Yes, sir. Are you rich or you're poor? Ndi bulungi. Okay. Bambi abandi interview dange denkola wenja ninchaira kwa abantu nga bano oliso omuntu eyebona nga ali mu mbeera mbi tienda kai kwogero ni mutaino muna kuchivubo nantamu kutwasekasika muku ayi nga biba byanako tuseka so ntatamu obuntu twasekasika muna kutolamu najjo okuvuga nga kabiri toira munumba kulira maziga oti omukazi nandoga nze ngo yindi muntu bulungi ayo birowozako otukakisala wati amunumba omuwa kino kyakukolebwako nekikwita ebigere bino totukomo no kirowozako obolya kumbeera yenalimu nibwe nali ekintu ekyo buli lwemba nkirowooza nakoba nti nkuba ngambo nabanange benazaalibwa nabo omwaka omulala kyebali nga ninze nkoba nti kale nze nanguli ndi ntyo era nga kintu ayiraine ebirowoozo nalira n'okulira nakoba nti ayo nze ndiva ntya mu mbeera eno kuba nze musaada mukakalukani aye ngera akasente kenfunafuna katono oba oliawo kikyosubwa mu bulamu bwe kyomiisinga kyokuba ti ngwe ekige kino tebakiremaze batekyalemala nandebeere nga zena kino nkikolera kyandinambyeku kiibwe kyobona kyenali nsinga kwenda mu bulamu bwange byali ebintu nga bibiri nga era wembona abo abantu abalivuga motoka ku luguudo okwo abanze zena nguli nali mulamu nguli nevuga ku luguudo okwo n'ekindi era yenalowoozanga ino nti nguli nali mulamu nali nenze ino ojja mu bujaasi kukuba byasi ngera ekintu eyo nga kintu ayiraine ebirowoozo era nabuti era kikantwaya kuba wembona avaire combat oba nti omukazi ono yandita oyenda kuyita abantu be tienda kuyita abantu aye gundi eyo yonka eyo mbeneyalanga nga yo oyegemondi wandigire omukazi ono ejja kutuusaako kino muwali kwa mama we tiwandimukubya isasi be tisobola amukuba lwaki wayenda ino obujaasi ki embeera dda kituuju ki be iddaati kituuju aye nabwenda bwende biki ebikulumira ki ekyakulumira ku bajaasi ekyanumira ku bajaasi lwembabona nga bavaire kombati edo nibakumba kintu ekyo kimbisawo binakaba nti singa ndi mulamu zena nguli ndi ntyo niwe bakubira saluti afande mledusa ale afande meikosa esebo nga niwe bakubira amasaluti okay tusabe ebo buli kintu katonda aba nenteeka dakyo era eno yewabitamu bino bebakulemaza nolemala nofuka omulema era nebikuyambye okubona nti kimu yakuyamba wafuna numba eno bangi abalamu abali kuno nga balamu aye nga enenumba bagizira okidi ekyo era nga bakwegomba akuba ati zeno bo omukono guno gulemalako ku kimu anambeko okay so tukobere ku ebyokusoma biremye oyize ku kyalo otandise okukula buli saawa eno obukulu bwo biti bigatandika okwegemyagemyako okubaawo ng'omusaada ebyokusoma ebyalema nali ni mukaire wange kuba yena yali mukazi mukakalukani era nga mukozi yandegesa okulima nga wonkaali nalimalima yandegesa embeera ati munadi n'embeera doba otambuliremu mbeera do mu bantu unze lwalima nabona nga muganda wange yali erina eitaka yalipangisa ebikaado lyakola kiryafunda wala so wayega okulima then ngotweleku okulima ki ekindi natandika otema ebikaado osobola otema ebikaado sobola obitema osobola okutema ebikaado misingi ng'emeka olunaku nkola emisingi lwenkoze ino nkola 5 lwentabayo namaani nakolayo emisingi 3 buti ebikaado oli mulema nkuba olina otambula ekigere ekindi tobalansinga bulungi n'obulema bwo bambi tiri kuvuma aye n'obulema nenda ndogere n'olaategera obulema bwo ebikaado bino omuntu ayemerera bwemerere iwe otema ng'oyemereire oba otemera wansi bitemako entiaime mbitemanga ntiaime buti tibikukalubira ano kutema
nkalubizibwa aye mbanza kyakola ki kyakukola so buti emisingi 5 bakuwa mu sente ng'emeka dofunayo 5 ku 5 buti ng'eigwe mu mbeerayo ey'olimu eyo ekuba nti olina obulemu ku mubiri gwo bizibu ki byagana mu isamba oba ng'olikola omulimu guno ogwotema ebikaado bizibu bingi ino kuba mubaamu emisota mwabaamu ebintuntu bingi agasolosolo buti wobona omusota okola otya oli mulema era netaasa naaba n'engeri yengukubamu so otemyeku ebikaado mulimu ki ogundi gwosobola omulimu gwensobola ogundi gwakutunga ngaito osobola otunga engaito nsobola bulungi ino just kutunga butunga engaito nodi kuba obulezi odirabirira byonna mbisobola okutunga okuba obulezi wakuba engaito yanirira yes yanirira bulungi bino babisomerawa nabyega ukolesa mutwe gwo head sabwongo bwange head oba brain akozesa bwongo bwange okay yes so bino ebintu onkobereko eriyo kino ekyosobola okola ng'otwaire ku engaito kutema ebikaado eriyo ekindi nze nakakaalukanaku ino nakubaku n'amatafaali osobola okuba amatafaali aye buti walekera buti nanafuwaye wale wenalinga amaani gakaalimu nga ngakuba okay yes so tukobere ebintu bino bikuyambe bitya okubaawo mu bulamu bwo bino byobaire okola okuba amabaale okuba amatafaali bikuyamba bitya okubaawo anti ebintu ebyo kuba amabaale okuba amatafaali mbaire nkuba nafunamu ku obugoye okulya n'okubaawo ng'omuntu wanira waba smart so buti buli musaadha wanira yena n'atambula muku ebyana ebigala bimwetanira ino twenda otukobereko kwawe ku byana ebiwala embeera yebeereeta n'ebyana ebiwala era mba nabyo tiri kutegeera oba nabyo otya kusinza embeera okwana kw'abakazi ku kyalo kuno bali kuba enkwanakwanako ab'obwereere oba bakabeene babwereere nze tyenda mukabeene kaja n'emboozi ya Michael ali kunkubira obulamu bwe era galusayina ankobe mbu n'abakazi abaire nga abagemye ino era yafunako kwa mukazi yamuzalamuko omwana omukazi ono yo mukulingira niwe wasingako mwenda ino bane yakwenda ino twena twayendagana mukazi watukira akuwa omwana ngaye olina obulemu ki ekyamusikiriza soobira kyasinza mu musaayi wamugwira ku byokulya era nga ngula twalya nga totaa kwidagala abe nze tikozesa kwidagala era ebyo ebyasirikiti byenda laavu yezira mu bulezi ezira nti abakuba mbwe abantu abalina obulemu mbwe abandi mbu bakolakola obwo obuntu obudosa omukazi yakwenda kuba eriyo yali yakankobera ati nga nte obulezi ku chapati aye nga buli wenjirya lwentabo bwalina ekumpulira nga zazirina obulamu so ki ekyakulemya kuba nkwagenera no ng'omukazi azirawo butisaawo eno ki ekyetera omukazi okuba nga mwalekagana ekyaleetera omukazi okuba nga twalekagana yagira ino ku ngamba edda abantu nga wabanibaine bamukoba oyo yena musaada biki yakola ki yaja aye akapiira mukisa ewali otambula bulungi ino nzira buzibu bwona ndi mulamu bulungi ino ng'ozaana akapiira ni kunjo kyayi yafumba abekiri oba ng'okolesa mulondo abe mbe ndi mulamu bulungi ino nze oli ku origino nzira buzibu bwana so kasooka omukazi aje wakabitawo emyaka emeka myaka mingi lwaki twayizawo omukazi obulamu bwakowa towulira feelings dalavu mule ndiwulira ayo olw'embeera yenalimu nga tendikiriza akola ki
kuba na mukazi olw'embeera yenalimu. Yensula. Usale n'omusale takubanda. Abasaada abanda. Wakati tujye tulumbe ki? Abanda. Ubeera omuntu omulamu olina okubandibwa. So buti otandise okunoonya ekyomukazi oba okali kubirowoozaako? Andi birowoozaako era ndi kyenda. Kuno wayendanga abakazi ng'ozira numba. Leero ofunye enumba ani nayino. Kidinga nikimu oba tunaka tutya abana tuwa ku buyambi twamuteramu amasanaze ku numba kuno. Kuba eri ku luguudo. Kuno omukazi yoyenda oyenda mukazi kika kyajja okusula mu numba muno enungi eti. Omukazi yenenda. Kazi abaawo ng'anaabaawo mu mbeera dange. Nsobola oba naye. Anaida yena yojoja naye gotoba ku choice oti nendono ni wanabanga akuba ebiwala. Abe. Abo tienda. Nenda mukazi wa idini. Muna idini. Idini ki? Nze bonaona ngwawo oba kisiraamu oba kiprotestant kubanze nasalamula n'okusalamula. So oyenda fuiga elietya fuesi tuyina mukazi ategeke fuesi elietya otukobera amabeere nga oyenda g'abaana bato baga abakulu akabina kasagala oba nikala akakule bali kubona abakazi bali okwo. Bakazi bali okwo. Kyenda omukazi abonekako ze naye banaako batya oyo nimuka gundi nga akabina katono oba kanene. Kyenda katono. Oti akabina akali n'okati akajja kumena. Wofuna omukazi osobola okumuyamba okumubezaawo? Kisoboka. Ubeera mba mulala n'akakalukana naye beesaawo. So wetunaaba ababiri nga tuligaita obwongo tusobola obaawo. Omwana ng'abeere ntomulumye ennaku? Abe. Tisobola. Ojja kumutwala mbwene muli kumpi na beach ye na magera ni dokitina wano. Ojja kumutwala nga mwewuge kuku? Haida janga. Kasatu batulige magana mu biro. Oba kuwerekera mu bikado. Kutema bikado. Wabanga ayenda nga tujja. Zenzira buzibu. Okay. So embera iba kuzimbira mu enumba. Ekisera kiba kuzimbira mu numba eno. Embera kimu yakwagana atya wano? Yandagana bubi no. Ng'embeera eyungula amaziga. Kubanga nga kyenkukobe nti nali bubi nga n'ensimbo nanga entamye. Nga buli kyendowoozaako ndowooza nga nkoba nokoba nti oba yafa asinga. Kubanga naweesa n'eisuubi. Kubanga nga nagezaako akakalukana byalema nga ndibwawo. Nza muntu wange maku nga nzira ki baganda bange bona nga baneesamba. Nga kyate? Nga abona nga ensi yene tinangu. So nanko olwaida nange maku namuwaire ebizibu byange nga bwendikoba yakoba ati ikaikana nze njakutoola mu mbeera embi aye nga zena mumutima mule tisuubira era nga mbaawo ngaye tebana abafuuka abaiddo obaga mukubye nga tisuubira nga ndaabaku mu mbeera eno aye nga akola ati yaida yanambuulaku yandeeteraku obwo ebyokulya yangumya biti ebiba tuje nze yaminga ku nganjira okuba ebifaanani alina obulemo nga iwe najjayo baminga baminga aye nga ate bangi benambye ku obulamu bukoze ki n'abandi batukubira amasimu so biti ebiba anko oyo tyamubingaku era nga buli kyankoba nga ndimwikiriza nga era ndi wansi we tyamunoomako tyakola ki akola ati yaida yandeera ku akayumba yanaakizaku ebintu yandokezaaku yabeedayo omutwalo yakuwaaku yakoba guma embeera eidda kukyuka kuba embeera yandaganamu yali mbi nga nze n'empala endi neeti nandala. So obutisaawe ne embeera eryetya ate eritimbi ino sena buti mubasaada balinga kubako atya musaada naawo era babona ekiso nakabiri kakanondizizaako omubiri guno omubiri tigwe nalinagwo aye nisaadi nondi kunirirako nali nfaanana bubi. ekitiibwa n'itendo byemuyire katonda oyo mwene buyinza nga wookobye era nze anko
nza kyakumusasulamu wabula Katonda mwene naaba akole ki amusasulemu. Katonda wona ali kutuwulira era mwendeza buwangazi nibyakola byona byona ayongera okolera abantu kuba nali timusuubira abamu mutima ogwo kuba kirema abantu bangi kuba era nga weena bwoko byoti ele yakubinga sena baidanga bankubako ebifaananyi bangema ku vidiyo ayengera birala ebyo tugezagezaako n'ataamu okuniise ng'antangamu okuniise entayenga byalema tibiba byangola obona okola emboozi egema ku muntu niwe mbanza aliwo byenkola baala bakuyamba nkola nairayo byalema waba olyokolera bamuyamba mangu so twena zena mpira nendo bayamba omuntu ayo jokoti byaloba eriyo nga story ya nabirye nenza amabati mukaga mabati mukaga okusereka numba aiga kakoze eki just mabati mukaga ayo lakatu jakuyamba ndakuyamba aiga kalemye so bitiba epegano ole mwene mabati yoga video lowoza ki mutimago asolokoza ati bampa sente nakola ki bitia biba so bulisawe no kukyalo bakubona batya kukyalo abantu abali tibande batandise okundikirikiza era zena batandise okumpaako ekitiibwa eri abakazi abaidaida kuko wano waliwo okwaya yenatwala kwanka eyo ruba twayogeramu oku naye yaba oti muntu yamala yekyusa yafuula kala kale wali ayenzaide anafumbe nalina enzaide banafumbe kuba nkoye banaaba okubaku nabo nga nendera yala muntu aide tube wano wakowa banaaba obupiira anakowa oyenda akuzala mu baana abana abamunumba yes sir Sada bukowo. Kowa.